Bu günlerge ammaluğun bütün ortos kolatıgar her üspübügetege kız çamçuk 2 tığançı südbet üyet kırgıttarga jılabı yonu utılanna. Kürekka bastıkı sümerdeğin tüymeğin aspıt ağız kız kelen kön körüstüler. Lider kırgıtları iten taharar sığırlaq körək Saxa Respublikaten Narotun Xayasıvatın ütülüğü öləhide, Saxa Respublikaten öyrəxtəhinin municipalini suluspatın tuyguna, Sofia Sidorovatının boçottaq bələxə haykata örsıllarga ammoluğun satsaniyen getin salaybıt, Proskoya Ivановna Emilianova törəvide 6 sılgar ananna. Oğulları kırıkdaktarıtten lider kaçıstıvatın iyiden, duyduların taptır, berenilyak boğulların gına oskola sağattan iyider tuğanna xabittemit bu sıllah huruktak körək bitin ıttıbıt. Jalabı yanyo 5 tüyməkten turda. Ol kurdu kırgıtlar törütçülerin bilehinlerdiler, Saxa sirin salayatçı jaktaların tuğunan tuz sanaların, körülerin etinliler, varıya konuran komiskiyatiler, onu tenge tögürük ostol tolalaron, bilinge loq tınan turar kıhalgaların cüllestiler. İtenine bütehek tühümeqa beylerin söbülür jarıkların tuğunan kapsiyatiler. Bu manlık konkurs bar dem bilim bastatan tura. Antan bollağına horaq aymaqtarbın olaq başa bilbәді öppin. Onu Хата аннук буламын, аймақтарым көміліхіннер, руководитель бін енкітті ануман әлбәға білдім. Лидер жақтардан улхан опыттақ, емболықтақ, білі командуйдықтақ. Кыргыттар бары да лидер хачествалақтарын бәркеді кастатылар. Онын төхі да бастың лидері бұхарар ұстық болар, жүрлер сүбә сердәқті күлелән кыйлақтары бұхардам. Bu körek kakıttıbıt oğulur emiye bu manlık yeni kurduk. Oskola sağattan lider kaçıstvaların sayınlaran. Onda manlık jongo taksan, jonotta tugar sanararga, engelerge, onda beylerin is sanaların söpke ederge, salayarçı kanlık kaçıstvatından kene liderge taksargar tuğ kaçıstvaları iddenellerin bile köre öğrenellerger olus nadalak körek bola turar. Tümükке күрәк мұғытур кайылағынан аммалуғын алтаныттан сарданы сұта каватақсан сосновый борлағырға путевканан нағырадыланна. Күрәк бары кыттылақтарығар анал аттарын ерділер, берістері туттардылар. Тамара Сметанина, Лия Яковлева, Илья Лыткен, Саха телевидениеті, Амма.